turabashimira ko mukomeza kutwandikira haba kuri X haba kuri Top Kivu ya channel YouTube, haba kuri mail haba kuri WhatsApp. Hari uwatwandikiye abaza ati bwana Oxygen, nakurikiye ikiganiro cyawe cyiza cyane kandi urakoze. Nagize ikibazo cy'amatsiko. Ni zihe mpamvu zituma wumva ko gucamo Kongo ibice ari bwo buryo bwonyine bwazana amahoro mu burasirazuba bwa Kongo? Urakoze. Hololo, ni ikibazo cy'ingenzi kandi gikeneye ubusesenguzi n'ubusobanuro burambye. Tugiye kugusubiza tunashimira n'abandi babajije ibibazo. Turazagenda tubisubiza kimwe kuri kimwe kugira ngo tutavanga ibitekerezo byatuma abantu badakurikira ibiganiro neza. Ndakumenyesha ko gucamo Kongo ibice si icyifuzo cya Oxygen bwite, ko njye ndi umusesenguzi mu byerekeranye na defense, sécurité n'ububanyi n'amahanga, ariko nkaba ndi n'umushakashatsi mu byerekeranye na géopolitique. Hari ukuntu nk'abashakashatsi nk'abasesenguzi tureba ibintu uko byagombye kugenda, hanyuma tukabisobanura tukerekana imbaraga zirimo, inyungu zirimo nangwa igihombo kirimo. Ariko kuri iki kibazo cyo kwerekana impamvu zituma njyewe bwite nk'umusesenguzi numva ko gucamo Kongo ibice ari bwo buryo bwonyine, je persiste je signe, bwazana amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Hari impamvu. Uburasirazuba bwa Kongo rero hari cyabaye icyifuzo ahubwo kuva kera, kuva za 60 Kongo ikibona independence. Hari uturere twinshi twahise dushaka kwigenga kubera impamvu za politiki, kubera impamvu za ekonomi n'impamvu za sociology y'uturere. Turavuga nka Katanga, umugabo witwa Chombe yagerageje gushaka independence ya Katanga abifashijwemo n'igihugu cy'Ababiligi. Bari bashaka kugira ngo bakomeze bakontrole Union Minière du Haut-Katanga, ari yaje kuba Kamine nyuma. Hari Kasayi, umugabo witwa Kalonji, nawe yashatse gushaka ko Kasayi yigenga. Mu myaka ya vuba ahangaha muri Congo Central, umugabo uretse kwitaba Imana witwa Nemwanda Nsemi yahoze atakamba buri gihe no muri parlement, yagiye avuga ko bakeneye ko Congo Central yigenga. Haba muri Equateur abagabo nk'aba Makila bigeze bakora za petition nyinshi basaba ko Equateur yakwigenga bitewe n'ikibazo cya alternance. Iyo hagiyeho umuperezida wo muri Equateur usanga aba-Equatoriya aribo baguwe neza, andi ma province akagubwa nabi. Hajyaho muri Katanga bikaba bityo. Aba rero bose ahubwo Kivu niyo ntago byigeze vraiment bivugwa cyane nk'utu turere tundi mvuze twashatse kugira ngo twigenge tuve kuri leta ya Kinshasa, Kongo ive muri unitarisme, soit ije muri fédération nangwa ije muri confédération nangwa ije muri éclatement. Ntabwo rero hari icyifuzo bwite cya Oxygen. Ni nk'umusesenguzi ndeba ko muri izi démarche zagiye zihaba ingaruka zagiye ziba nyuma, noneho kubona ko eske Kongo ibaye éclaté, Kongo ibaye wenda géré muri fédération nangwa muri confédération, ntabwo cyaba ari igisubizo ku kibazo cy'umutekano muke wakomeje kurangwa mu burasirazuba bwa Kongo. Utu turere rero kuko ntuvuze ntabwo duhuje ibibazo, nta nubwo duhuje inyungu.
buri karere gafite ibibazo byako bishobora gukemuka na solution yayo bwite, hari n'inyungu bafite badahuje n'abandi. Ngiye gutanga icyitegererezo cyane cyane kirebana n'ibintu bya immigration, ibintu binjira n'abasohoka. Abinjira n'abasohoka nk'ubu ngubu u Rwanda na Congo bagiranye amasezerano, nta visa ihari, ariko mu myaka yashize nk'ikibazo nka Uganda hari visa, ugasanga umuturage buri entrée sortie yishyura amadolari 50. Wajya kuri Brazzaville n'abava Bandundu nangwa Kinshasa bajya Brazzaville ugasanga bishyura visa, Angola bityo. Haba hari ministre rero w'ububanyi n'amahanga urebana n'ibyo bintu, akaba akomoka par exemple muri Kasai, yumva ko Kasai ntacyo bakeneyeho mu byerekeye na immigration, akavuga ati se okay, mie habiniyo nibyo nta nubwo bindeba. Ugasanga kuri we kumva ko yakora ibishoboka kose ko visa ya Congo na Uganda ivaho, abaturage ba Butembo ba Beni bakajya bajya Kampala biboroheye, abaturage ba Goma bakajya Kampala biboroheye, batishura visa buri gihe cyose binjiye, akumva nta kintu bitewe n'iki, kuko Congo kubera ari igihugu kinini gifite imipaka n'ibihugu biri muri SADC. SADC igira politike yayo ya immigration. Urumva SADC ihanye imipaka n'amaprovince nka za Congo Central, za Matadi, za Kasai, za Katanga, Lubumbashi, bajya swati za Zimbabwe, Afrika y'Epfo, muri Angola, ainsi de suite. Hari politike SADC ifite yayo mu byerekeye immigration, itandukanye na East Africa Community, abantu baturiye mu province za Kivu, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, bajya mu Rwanda, bajya Uganda, bajya se Burundi, muri Tanzania nangwa muri Kenya. Abaturage ba Ituri n'abaturage ba Chopo, ko Chopo nayo plus ireba mu bihugu bya East Africa kurusha ko yareba ibihugu bya SADC ko itegeranye nabyo. Hakaba mu province ronka za Bandundu, za Equateur na za Uele, nabo bahanye imipaka n'ibihugu biri muri CEEAC. Alors urumva rero ko Congo kuba ifitanye imipaka na CEEAC, ikaba iri muri East Africa, ikaba iri no muri SADC, urumva nko ku kibazo cya immigration biragoye guhuriza hamwe inyungu z'utu turere. Alors intara zimwe rero nka Kivu na Ituri zifite umutungo ariko ntizungukirwa n'imiyoborere ya Kinshasa, kuko bituma rero abaturage b'izo ntara batakaza icyizere cy'igihugu cyabo. Ugasanga nta muhanda, nta bitaro, ntaki, kandi ari amaprovince avamo umutungo mwinshi. Ngira ngo turaza kubisobanura mu yindi ngingo iri bukurikira. Alors province rero zimwe ugasanga zikora cyane, ugasanga izindi zigategera leta amaboko, nka za Bandundu, za province menshi usanga ategera leta Bandundu, za Equateur, kandi hari ibintu byinshi bashobora gukora nabo bakazamura ubukungu bwaho. Alors kubera abategetsi benshi bari mu butegetsi bakomoka muri ma province, bakaba bazi ko hari aho babavomera muri Kivu, muri Ituri no muri Katanga, bakavuga ati amafaranga azajya avuye ngiyo niyo tuzatwinjecta mu province iwacu bibera aho ngaho be kugira icyo bakora. Ugasanga utwo tuntu turahari rero. Ugasanga muri ama province bibereye abanebwe, kandi nabo nkuko nari mbivuze bafite icyo babyaza umusaruro mu ma province yabo. Ama province yose ya Congo arimo umutungo kamere ushobora gutuma buri province ikomera cyane. Alors rezo ya kabiri, ya mbere navuze ko uturere tudahuje ibibazo, tudahuje n'inyungu, ariyo mpamvu hagombye kuba buri karere kabona solution ikurikiranye n'ikibazo, nangwa kabona
umusada nangwa imbaraga kugira ngo yongere inyungu bitewe n'umutungo kamere nangwa na opportunité zihari. Indi mpamvu ya kabiri yatuma umuntu ashyigikira ko éclatement nangwa fédéralisme nangwa confédéralisme byaba, tuzabisobanura n'itandukaniro byabyo. Igihugu ni kinini cyane. Congo ni igihugu cya kabiri kinini muri Afrika. Kukigenzura ntago byoroshye. Mobutu amaze imyaka 32 ku butegetsi, hari ahantu atigeze akandagira. 32 ans. Imyaka 32 uri ku butegetsi, ariko akaba hari ahantu atigeze ashobora kugira ngo ajye kuhasura bitewe n'uko igihugu ari kinini cyane. Imyaka 32. Kabiri imyaka 18 yamaze ku butegetsi, hari ahantu henshi atageze. Batigeze babona Kabila, naho yagiye agera ni mu mujyi minini nka za Goma, za Bukavu, za Butembo, Beni, Isiro, Manzana yarageze niba atari rimwe muri kampanye, za Bazuwele ahubwo za Buta Manza atarigeze anagerayo, muri Equateur bishobora kuba bageze Mbandaka gusa, ariko za Maniko, za Bokata, za Bosoboro, reka da, hari ahantu henshi, igihugu ni kinini cyane. Ntabwo byoroshye rero kukigenzura. Ni igihugu gifite ubuso bunini bwa miliyoni 2,345,410 km². Twagereranya ko mfashe nk'igihugu abantu benshi bazi u Rwanda, twavuga ko u Rwanda ni inshuro 90. Ufashe u Rwanda inshuro 90 nibwo wabonye Congo. Wafata Ububiligi ni inshuro 80 nibwo ubonye Congo. Ufashe igihugu cya Uganda ni inshuro hafi 10 nangwa 11 ukabonye Congo. Kenya ni hafi inshuro 5 nangwa 6. Ubufaransa ni inshuro 5. Donc ufashe Ubufaransa inshuro 5 nibwo ubonye Congo. Alors kugenzura rero umutekano n'imiyoborere y'igihugu kingana nk'iki ngiki, igihugu kitagira serivisi za leta, igihugu kitagira imihanda, igihugu kitagira kampani y'indege, habaye za CA, habaye za Congo Airways, zose zarapfuye kubera imiyoborere mibi. Bazi igihugu nta muhanda, nta ndege, nta mato, nta miturire myiza. Mwumve Bukavu ukuntu buri munsi za incendie zijya zitwika amazu ku miturire mibi. Kinshasa za inondation, yewe no muri Présidence de la République basanga ni inondation kubera imiturire mibi. Nta tumanaho rifatika, fibre optique, nta connexion nzima igira, ko nta fibre optique igihugu kigira. Alors urumva rero kugenzura umutekano n'imiyoborere igihugu kingana nka kiriya biragoye cyane. Niyo mpamvu ibice byinshi bitaba mu meme n'ingabo n'ibikorwa remezo bishobora gukorwa byakorwa hirya no hino kubera ari kure, nta access ihari yo kuhagera. Ntihagire rero ubikurikirana kuko kugeza n'ubu ngubu Congo ni igihugu kibarirwa mu bihugu bidatuwe. Kuba kidatuwe rero ni nayo ntandaro y'ubukene bwayo, kuko muri normalement buri igihugu kiba gituwe kiba kiri hagati y'abaturage 70 kugeza ku 100 kuri kilometre kare. Alors Congo rero iri mu bihugu bitagira n'ingabo kubera ubunini bwayo. Ahangaha hagiye gutanga ingero zimwe peut-être zishobora gushoka abantu bakavuga ati oxygene noneho ibintu tuzaniye ni biki. Kubabwira ko igihugu nk'u Rwanda ari igihugu parmi ibihugu top 5 birinzwe neza ku isi. Ndasubiramo, igihugu nk'u Rwanda ni parmi ibihugu top 5 ku isi. Ahubwo ngiye kubabwira ko kiri n'imbere ya Amerika, kiri imbere y'Uburusiya, kiri imbere y'Ubushinwa,
mu bihugu birinzwe neza ku isi. Muri nababwiye ko ndi umusesenguzi mu bya defense na security, kumva ko igihugu kirinzwe neza niki? Ntabwo ari indege za kirimbuzi, ntabwo ari intwaro za kirimbuzi, ntaki. Kondisiyo ya mbere ibarirwaho ni ukubaza ati umusirikari umwe abarinze ibirometero kare bingahe by'igihugu. Niyo principe ya mbere umenyeraho igihugu kirinzwe. U Rwanda rero ruri mu bihugu bya mbere ku isi bita muri top 5, aho umusirikari umwe w'u Rwanda abarinze kilometre kare ebyiri. Ibihugu biri muri faze ya kabiri, navuga ya kabiri, ni igihugu nk'Ubuhindi, umusirikare umwe arinda ibirometre 2.5 kare, umusirikare umwe. Ubufaransa buza mu bihugu biri muri top ya gatatu, donc muri tranche za gatatu, aho umusirikare umwe w'umufaransa abarinze kilometre kare 3.5. Ubushinwa buza muri tranche ya kane, aho umusirikare umwe w'umushinwa abarinda kilometre kare 4.8. Amerika iza muri tranche ya gatanu, uko umusirikare umwe muri Amerika abarinze kilometre kare 7 kilometre kare. Urumva rero ko Amerika, u Rwanda ruri muri bihugu birinzwe neza cyane ku isi kurusha Amerika, kuko militaire américain aba controla 7 kilometre kare, kandi umusirikare umwe w'umunyarwanda we aba controla ibirometre 2 kare. Urumva ko byoroshye gutabara cyane. Iyi ni imibare izwi ikorwa muri defense na security, ituma umenya ibihugu birinzwe bite par rapport. Tuvuga imibare y'abasirikare ko ntabwo twaje utanga amakuru y'ibihugu, ariko babwira ko iyi mibare yabazwe iri mu bitabo bya defense na security mu kubara ibihugu birinzwe neza. Uburusiya buza muri tranche ya kure, kuko Uburusiya umusirikare umwe w'umurusiya aba controla barinda birometre kare 14.9, hafi 15 kilometre kare. 15 kilometre kare urumva ni igihugu. Alors Brazil kaza mu matranche ya nyuma, aho umusirikari umwe abarinze kilometre kare 23. Iyo naho ibindi byose Congo bishobora kuba umusirikare umwe abarizwa kuba arinda hari birometre 100 kare. Donc umusirikare umwe. Urumva ntabwo Congo irinzwe. Kugira ngo Congo ije muri iyo tranche y'u Rwanda, nuko Congo yabifite abasirikari 500,000. Ubu ngubu barizwa ko bari hagati y'ibihumbi 100-150. Urumva ko aho ngaho yabiri muri iyo tranche yo kuyobora umusirikare umwe akontrola ibirometre. Kugira ngo umusirikare umwe rero Congo abe akontrola 5 kilometre kare, ubwo Congo igomba kuba ifite abasirikari 469. Umva umubare hari bawugeraho. Kugira ngo Congo umusirikare umwe n'ubunini bwayo twavuze abe amiri nko kuri security Amerika ya 7 kilometre kare, Congo igomba kuba ifite abasirikari 335. Kugira ngo ujye muri tranche rero y'ibihugu nka z'Uburusiya, donc entre 10 kilometre kare kuri 14, Congo igomba kuba ifite abasirikari 234,500. Urumva rero kubera ari igihugu kinini, uyu mubare rero kuya muri tranche y'Uburusiya 15 kilometre kare ntabwo riyanabugeraho, kuko iracyari munsi cyane, iracyafite abasirikare nk'ijana. Urumva niho yari muri tranche twavuze ya 100 kilometre kare umusirikare umwe. Baze rero ibirometero 100 kare umusirikare wabirinze. Urumva igihugu kitarinzwe na gatoya. Ariyo mpamvu hari presence y'imitwe myinshi yitwaje intwaro, kuko hari ubutaka bwinshi buri vide. Alors kugenzura rero igihugu nka Congo na kasamutwe gakomeye cyane muri dimension kirimo, kuko decision zose zikiva i Kinshasa
niba hari Sukhoi iri deploye Kisangani kugira ngo ize gukora intervention i Bukavu nangwa i Goma, bisaba ko decision iva Kinshasa, done batanze za adversaire bikagenda zikajya muri centre ya commandement Beni katanga Kisangani gatanga Kinshasa, bikazagaruka bityo bakazaza gusanga imibare yarahindutse. Nuko mwagiye mwumva za Mushaki za Muremure indege yabiza ikarasa abasirikari babo, kuko chaîne de commandement yaciye kure, bitewe nuko le centre de décision ziba kure cyane, ugasanga les conséquences ari za hatari. Alors igihugu rero nari bivuze kuba ni igihugu kinini, kukigenzura ku rwego rwa politike, kukigenzura ku rwego rwa sécurité, kugenzura ku rwego rwa defense mu bunini bwacyo biragoye cyane muri dimension ya unitarisme. Ariyo mpamvu igihugu kikaba cyarabaye indiri y'umutekano muke udashira, kuko kitarinzwe. Kugira ngo kirindwe bisaba, kuko nabivuze, abasirikare nibura 500,000, ariko muri dimension ya unitarisme ntibishoboka. Bisaba rero ko haba za federation zikirindira umutekano, kuko biba byoroshye dans chaque fédération nangwa dans chaque état de s'organiser selon ibibazo bihari, kuko nari mbivuze, nangwa inyungu bafite, kuko hari abari Kinshasa baba batareba inyungu muri est y'umutekano, bo bibirebera inyungu yo gukora pillage n'izindi nyungu zitandukanye. Voilà, ngibyo rero kuri rezo ya kabiri yatuma igihugu cya Kongo gicikamo ibice, kugira ko ni kinini cyane, kugira ngo kibone uko kigenzurwa haba ku rwego rwa sécurité no ku rwego rwa defense. Indi mpamvu ya gatatu yatuma Kongo saticikamo bikaba byoroshye, ubumwe bwa Kongo nta shingiro bufite. Iyo unitarisme nta base legale, nta shingiro niri rifite. Kubera iki? Kongo mbere y'ubukoloni yari igizwe n'uduce dutandukanye, twari dufite ingoma zikomeye n'ubutegetsi bwigenga. Buri ngoma rero yari ifite uburyo bwayo bwite bwo kuyoborwa, yari ifite ubukungu bwayo n'umuco wayo bitandukanye n'indi. Ingoma zari zizwi cyane ni ingoma bita amaroyaume, ubwami bwa Kongo, royaume Kongo, hari royaume Luba, hari royaume Lunda, hari empire Bakuba, hari royaume Bitayeke, hari royaume Kazembe, hari royaume Yaka y'Abateke, hari n'andi masheferi nangwa ubutegetsi bwari bukomeye bw'imitwe y'abamangwetu, nangwa abazande, nangwa abamongo, nangwa abatetela, n'utundi dusheferi twigenga. Donc Kongo mbere y'ubukoloni yari igizwe nk'uduhugu dusaga 120. Alors baje rero kukoloniza mu 1885, ntabwo batekereje ayo moko atandukanye, izo ndimi zitandukanye n'imico itandukanye isaga 450, bagenda barabihuza, babihuza abo bantu, aya mami, izi ngoma n'ubutegetsi uko byahujwe. Ntabwo bari baziranye, ahubwo bari bafite n'ibikomere byari byarasizwe n'amakimbirane bagiranye, kuko bamwe uko nabivuze batari baziranye, bararwanaga, habaga intambara zikomeye cyane. Nka royaume buriya ya Kongo yarwanaga na royaume Teke, bapfa imipaka. Royaume ya Kazembe irwana na royaume ya Yeke, royaume ntuza Luba irwana na Lunda. Arizo ntambara n'ubu ngubu ziri hagati y'Abakasayi n'Abakatange. Donc ni intambara zatangiye kuva kera bikiri ku maroyaume, bapfa ibibazo bya contrôle, ibibazo bya domination. Alors abandi bataziranye, nuko rero baje komekaho ahubwo
n'andi mami bakase bayongera kuri izi ngizi mvuze, ubwami bw'u Rwanda, ubwami bwa Kitara, hariho hariya za Ituri haje komekwa kuri za Royaume Congo, Masisi, Ruchuru, Walikale, Ntuza, Kalehe iza komekwa kuri Royaume Congo kandi batari bari kumwe bataziranye, nuko baforma icyo kimonstre ngo ni Republique Democratique du Congo cy'amami ataraziranye, yarwanaga yakira gute, nta bataziranye ururimi, bamwe ni Mbote, abandi ni Amujambo, abandi ni Malukai, Malubimpa, agatogo. Donc Congo ni agatogo karemwe muri cadre seulement ubwami bw'Ububiligi bwe bushatse kwikorera exploitation, kuko bagiye bakata gusa ahantu hari inyungu yabo kubyerekeranye na ekonomi, ntabwo barebye inyungu z'abaturage, barebe est-ce saba abantu bahuje ururimi tubahuze ingaruka zizabizihe. Noneho baza gushiramo na politique kubera yari amoko menshi ya diviser pour régner, nuko impamvu kugeza n'ubu ngubu kuva ku gihe cy'ubukoloni hari amoko atazigera yumvikana na rimwe, surtout n'ibya clivage y'aba est na ouest turaza kubivugaho. Biza gusanga bamwe bafite n'imico itandukanye, nk'ubu ngubu abantu muri west abana nabo umugore ni matriarika, bajya bavuga ngo mama na mwana nde ayebaka papa, ngo nyina w'umwana ngo ni umenya se ninde. Abanyamumbazi rero ntanga ibisobanuro birenze, kandi este yo abana ari ab'umugabo, donc abana bafata ubwoko bwa mupapa, naho muri west bakora matriarika, abana bafata ubwoko bwa nyina, kuko nyina niwe uzi se waje wateye inda, naho ntabwo umugabo ngo umenya umwana we. Iyo niyo culture yo muri west. Rero waba uvuye muri est ugashaka umudamu muri west, akavuga ati abana nabangiye bazafata ubwoko, usanga murashwanye, akavuga ati no oza étranger ngo kuko utazi ibyanga, wagerayo utarya inzoka, ngo birira inzoka, birira inkima, birira amahiri, birira ibinyabwoya, birira izo bita za mbembe, iki utabirya oza étranger, kuko ni abantu bahujwe badahuje umuco na gato. Voilà. Alors bituma rero no kuba abazungu barahaye Congo kuyita ati ni Congo, République Démocratique du Congo, abakongo bahita biyumva ko aribo ba vrai congolais, abandi ari abafaux congolais, kubera igihugu cyafashe izina cyose bambarika abantu bose amoko yose bayambarika ko babaye abakongo, kandi Congo bwari ubwami bumwe muri aya mami nayimvuze n'amasheferi yari independant bisaga 120. Ibyo byagiye gutuma rero amoko amwe asigara mu bihugu by'abaturanyi, andi mu bisigara muri Congo. Twavuga nk'abaluba, ababemba, abacokwe, abarundi n'abalunda baje kumva bamwe basigara muri Congo muri gukata imipaka bya y'uruyenge bamwe basigara muri Angola, abandi muri Zambia, abandi muri Malawi, abandi muri Tanzania. Fata nk'ababembe n'ababangobango baba hari za Maniema na Sud Kivu, bamwe basigara muri Congo, abandi basigara Tanzania, abandi Burundi. Twafata nk'iriya muri West ubwoko bitaba Manyanga, abakongo bakongo ariko ni ensemble ya moko tena menshi n'abayaka, abateke n'abazombo, bamwe biretrouva basigaye Congo Brazzaville, abandi muri Angola, abandi muri Gabon, abandi muri Centrafrica. Alors muri este ya ruguru tugafata nkariya mu bahema za Ituri, abalure, ubwoko bwitwa abalubwara, abandandi, abahunde, bamwe biretrouva basigara muri Congo, abandi basigara Uganda, abandi muri Sudani, abandi muri Kenya. Buriya nkariya muri Uganda bari abatoro ni bene wabo direct w'abahunde, abakonzo babita abakonzo nangwa abakonjo ni bene wabo direct w'abandandi bavuga ururimi rumwe. Hari n'indi tribu iri muri Kenya ngira ndaza kuyibuka, ariko nabo bavuga ikindandi neza, donc ni bene wabo bandandi. Alors ubwo rero
ku mipaka n'u Rwanda n'u Burundi, Tanzania, Uganda na Kenya, naho abatutsi bamwe basigara muri Kongo, abandi muri bihugu, abahutu basiga muri Kongo, abandi muri bihugu, abashi n'abahavu, ngira ngo harakubirwa bya Nkombo mu Rwanda, hari abashi, hari abahavu basigayeyo n'abanyarwanda, bene wabo basigara ku Ijwi, abandi basigara muri teritwari ya Kabare na Walungu k'abakongomani. Twajya muri za Equateur, hari ubwoko bita Abangala, Abangwandi, Abangwaka, abitwa ubwoko bw'Abambuza, b'Abamongo, uhasanga bamwe bari muri Centrafrica, abandi bari muri Sudan, abandi barasigaye muri Congo. Ibi rero byaje kuba muri aka gatogo ko guforoma Congo, bindi kusobanura ko ubumwe bwa Congo nta shingiro na rimwe bufite, bitandukanye no u Rwanda. Par exemple, yari royaume y'u Rwanda ikomeza kuba Republique du Rwanda, u Burundi royaume y'u Burundi isigara Republique, bityo za Kenya même chose, ariko Congo ntabwo yari royaume imwe, nta base yari ifite, ni uduhugu twinshi bafashe. Alors navuze barwanaga bamwe, abandi bataziranye, bafitanye ibikomere bikomeye cyane, n'ubu ibyo bikomere bikaba byarakomeje, bikaba byarazanye agatogo n'intambara z'urudaca, kubera igihugu kidafite ubumwe, kidafite base y'ubumwe. Ibi rero biza kuvamo muri izo ndimi, noneho baza kuremamo, fatamo amagroupe nibura manini, haza kuba abaswahilifone, bakavuga ururimi rw'igiswahili, haza kuba avuga ikiruba kivugwa muri Katanga hariya, abavuga ikiruba kivugwa muri Kasai, hari ikiruba n'ikiruba. Ikiruba kivugwa muri Katanga, ikiruba kikavugwa muri Kasai, igikongo n'Ilingala rivugwa muri Equateur. Alors purusa 50 z'abakongomani bavuga ururimi rw'igiswahili, ariko igiswahili kiza muri instrumentalisation ya moko, kuko abaswahili cyane cyane baje kuresista cyane ku bakoloni. Burya nta bukoloni bwinshi bwabaye muri Kivu na hariya za Ituri na Orientale. Ubukoloni bwinshi bwabaye iyo ngiyo nyine muri Ouest, muri Bandundu, za Equateur, voilà, za Congo Centrale, kuko ni nayo binjiriye baza gukora ubukoloni. Alors bituma rero kuba bo baragize ubwo ako kaga ko kuba barakolonijwe cyane, bituma babona ko abaswahili ari aba étranger kuri bo, ariho havuye ku giswahili ba Minasema, basigaye babita Kinshasa ngo ni bavaze muzuri. Donc hari amazina bagiye bahimba abaswahilifone kwerekana ko atari bamwe n'abantu ba Ouest, kandi leta yagiye bigiramo imbaraga zikomeye cyane. N'umuzi wamaze kwicara kumva ko umuswahili yicanye n'umukongo atumva ko rien batava mu gihugu kimwe na rimwe. Babaye Kinshasa, bimvuga ngira ngo murabyumva neza. Umuswahili utuye za Matadi, utuye za Bandundu, yafite surtout akakashe abafite ingorane, service za sécurité za NER na polisi baramuinterpela buri munsi, kugeza igihe bazamugira umukene agahunga iyo ngiyo agataha iwabo utyo ramaramasa. Ariko rero si iyo wabo gusa byabaye, no muri Est byarabaye, ngira ngo abazi Goma, za Bukavu, abantu bavaga iriya muri Congo Centrale, za Bandundu, Goma, Bukavu, Beni, Bunia, bitwa ngo ni bakuyakuya. Ako kantu nako karahari, ntago navuga gusa ko nk'umusesenguzi biba muri West gusa, no muri Est y'abantu bavuye iyo ngiyo baje barya imbwa, barya amapusi, bahura n'ibinyogote bagakubita hariya, akavuga ati abantu ni abanyamahanga pe. Iyo mvugo nta wankontrediza ko Igoma, Bukavu, Butembo, Beni itigeze ivugwa, bere kuvuga ko ati ni abanyamahanga, ni abanyamoko. Donc izo mvugo ziravugwa kumva ko iyo unité, iyo unitarisme ya Congo ntayo pe, ntabwo yigeze yubakwa n'umunsi n'umwe, kandi simbona ko kubakwa uyu munsi hari ushobora kuba bishobora ko byamaze kwinjira mu mitwe y'abantu, haba mu mvugo haba no mu bikorwa.
alors abantu bo muri est rero benshi bagiye bajya kwiga muri west za Kinshasa, za Matadi ainsi de suite, nangwa gukorayo benshi babaga oblige no guhindura amazina cyangwa kuyahina. Ndibuka entre guillemets hari umugabo witwaga uri mu benshi iyo ni kera, ntabwo ari nibyo ubu ngubu, des années 80. Urumva ko iyi segregation yahozeho za 80. Yagiye kwiga Kinshasa, yitwaga uri mu benshi. Uri mu benshi yahise akahindura izina rye, uri mu benshi ayita ulimu, benshi ayita beci, donc yitwa ulimu beci, fini, ahita yibera umunyamahanga. Kwiga Lingala byari biri nko kugira ngo ugire survie. Ngira ngo ari ikiganiro nabikozemo nsobanura ko abantu bajyaga Rumangabo nangwa Ruberizi kujya kwiga Lingala gusa kugira ngo zagupermete uzabone ukuntu yuca ku basirikare, sino ko Lingala yari ururimi rwa intimidation. Umuntu kubonye akuvugisha mu Lingala ibyo ufite byose ugashyira hasi, wabaguzi nyine ko ari umubandi, ari igisambo, kuko kumva ururimi rw'Lingala Igoma, Ibukavu, Ibutembo ho n'ubu ngubu Butembo iyo bakumvise uvuga Lingala bisa nkaho buvuye muri Gihonomo. Donc urumva ko nta bumwe, yaba muri cadre ya linguistique, yaba muri cadre culturel, yaba mu mibereho, muri comportement, higeze haba unitarisme hagati y'abantu ba ouest nabo muri centre no muri est no muri nord no sud. Jamais, 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 jamais. Uri mu benshi yibera uri mu beci. Voilà, niko na diplome ye n'ubu ngubu iri. Abana be bajya babaza ati se papa uri mu beci ni ururimi ki? Ati muceceke, ntabwo muzi isanganya nahuye naryo. Voilà, yari entre parenthèses yo kwerekana ko nta base legale ubumwe bwa Kongo bwigeze bubonekaho. Alors ibi rero byateje ingorane z'amacakubiri n'imvururu zidashira cyane cyane ko perezida wa mbere yari umukongo, perezida wa kabiri Mobutu ari umu Equatorien, perezida wa gatatu aza ari umukatange ko bita ngo umuswahilifone nyine, kane aba umuswahilifone, perezida wa gatanu aba umukasai. Alors ubu rero uwa gatandatu hari urugamba rukomeye cyane. Bemba akavuga ati Abangara, okay, twebwe abakasa swahilifone mwatwaye ubutegetsi manda zirenga 3, ati ni twebwe Bangara tugomba kugaruka. Akaba oblige kuyangwa ko ari zina Tshisekedi akasayi arebe ko ati se wenda bwo ufashe manda akasayi uzansigira nanjye itaha. Okay, Fayulu nakavuga ati nyanjye umukongo kuva aho twaboneka Savubu haje Abangara mwarayoboye, Abakatange mwarayoboye, Abarubati, Abakongo tugoma natwe gusubira ku butegetsi. Ibibazo bya ntuzi bya alternance y'u présidence de la République, izo ntambara bahoramo ya alliance nibi bibazo byuko igihugu ntabwo wumva ko niba ari umungalo ubaye president yumve ko abaye president w'abakongomani bose. Jamais. Niba ari umungalo abaye president w'Abangala, abandi bose ni chini ya ulinzi, kubita hasi. Ngira ngo muri kubibona ukuntu Tshisekedi ari guhiga abaswahilifone. Kabila agomba gufungwa, Matata Ponyo agomba gufungwa, ejo muzumva ngo Kamere bamufashe, muzumva ngo Bahati Lukwebo bamukubise hasi, kuko bumva ko nta muswahili ugomba kugaruka tena ku butegetsi. Ariko rero nawe ntabwo byari gukora, nawe bari mu kiri DPS. Kabila muzihe agiye ku butegetsi yafashe Tshisekedi amujyana kumurelega Kabeya Kamwanga muri Kasai, yamuhaye na tracteur. Ngira ngo hari n'abantu bamuherekeje, ngira ngo babakunzi ba Top Kivu turaziranye, baherekeje Tshisekedi asubira ku ivuko rye igihe Kabila muze yarageze ku butegetsi 97. Ubwo rero ibyo Tshisekedi n'abari gukorera Kabila nibyo se yakoreye ise. Donc urumva harimo ibintu by'ama règlement de compte bitewe nuko nta unitarisme yigeze bamwakira gihugu. Ubwo bumwe nubwo amagambo ariko mu bikorwa harimo avuga tuvuga nk'abasesenguzi ko finalement éclatement hari ibibazo zakemura. Atari ibyo izi ntambara zizahoraho. Ubwo rero n'umukasai nabavuyeho
hakaba malchance umukongo akavuga ngo agiyeho Fayulu azavuga ati Kabila wowe watumye Tshisekedi ajya ku butegetsi, abaswahilifone nabo ntabwo muzabona ikintu na kimwe mu butegetsi bw'abakongo kuko mwatwimye ubutegetsi muhereza abaruba. Donc izo ntambara Congo la bango ibintu birakomeye cyane. Alors ubu rero abaswahilifone bari kuri liste nabo kuba elimine ba Kamere, Kabila, ba Katumbi kuko bazi ko bose bari nyuma ya Nanga comme swahilifone, nabo bari gushaka ubutegetsi bakoresheje intwaro. Donc Tshisekedi akaresista, agakoresha uko ashoboye kose, agakora alliance n'ababemba kuko Bemba nabavuga ati abadukuye ku butegetsi ba Mobutu na abaswahili. Voilà, donc faut que tu résiste abaswahili, wenda twebwe n'abaruba tuzagabana ubutegetsi. Ngibyo ibyo kira gihugu gihoramo ko nta base legale y'ubumwe buturutse kuri origine ya bamwe na bandi. Iyi nindi mpamvu rero nk'abasesenguzi bati iyi alternance kugira ngo itazongera kubamwe intambara, buri bantu babaye bagize eta ikurikiranye na region linguistique yabo nkuko twavuze y'abaswahilifone, y'abarubafone, y'abachilubafone, y'abakongofone n'abalingalafone. Voilà, bishobora kuba byafasha kuba byagabanya iyi ntambara y'ubutegetsi kurwanira abazayobora bandi kandi bagakandamiza abandi. Indi mpamvu dusesengura tuvuga ko byaba byiza ko igihugu kibamo éclatement nangwa cikamwe ibice, soit biciye nkuko twavuze tsabisobanura différence ya éclatement ya fédéralisme nangwa confédéralisme. Byose ati bishobora kuba byakemura ibibazo. Hari ikibazo kiharite na kindi cyo gusangira nabi umutungo. Gusangira nabi umutungo, hari itegeko rihari rivuga ko recette zose ziva muri province izagitwara purusa 40, kuri nationale bagatwara 60. Byageze aho bakavuga ati okay, yose muzajya muyohereza Kinshasa 100%, noneho province tuzihereze retrocession ya purusa 40. Kuva aho byandikiye mu bitabo n'ubu ntibyigeze bishyirwa mu bikorwa. Ugasanga rero ama province nka Ituri, Kivu na Katanga ariho amafaranga menshi ava, yose aya mafaranga ajya gushimisha abanyakinshasa, bo ntibagire icyo bungukiramo. Aya ma province nta na kimwe bungukiramo, ahubwo ugasanga inyungu ibaye kwa barabedepite 500 bibonera imishahara ibihumbi 21 by'amadolari buri kwezi, udashizamo avantage babona. Abasenateri 108, abaministri baba bari hafi ya 50 nangwa 60, hari gihe bagira no muri za 70. Ugasanga amafaranga yose nayagombye gusubira mu province nta ira 40% itagaruka. Birero bigatera abaturage kumva ko nta bumwe buri mu gihugu, batagomba gukomeza gukandamizwa. Alors gukandamizwa rero abaturage benshi bakaba batabikeneye, bakumva ko kwikura kuri leta ya Kinshasa nangwa kudiminuwa pouvoir ya Kinshasa bishobora kuzabafasha kugira ikindi. Twavuga nk'ibintu byo kubona passport, zasanga este hari centre eshatu gusa ahantu ushobora kubonera passport. Wayibonera ni Bukavu, wayibonera Ibutembo, nangwa wajya kuyifatira Bunya. Ibaze umuturage wese uri Masisi warikare niki ni ugufata urugendo akigaba igicanga kazi Igoma agafata ubwato akajya Bukavu kujya gushaka passport. Abaturage bo muri este barakandamijwe na este na west biteye ubwo, kandi babikora nkana. Banze gushira centre Igoma, ibyo byose kugira ngo abanyarwanda batazajya baza gufata ama passport, bajya bayizana rimwe na rimwe hariya kuri Husi. Ariko nabyo iyo operation spéciale baba bamaze kusonda, bamaze kubona abantu abakliya habayiza kope abakomisiyonere, bakaza passport ugasanga $500 $700 ngo ni urgence.
donc kubera kwimatisema abaturage bagoma be kubona pasiporo ibaze kuyishyira ibeni na plutôt ibutembo kugira ngo abandandi babone amapasiporo ariko igoma bahime centre ya capture ya pasiporo. Icyo kintu rero kugisobanura ati tukavuga ati bizageza ryari, jusqu'à quand bizageza ryari umujyi nka Goma utabagiramo centre ya capture ya passport? Ibaza mu muturage uvuye Masisi, umuturage uvuye Nyiragongo, umuturage ugiye kwivuza hehe uvuye Walikale afata urugendo rw'indege wagiye gushaka passport, kandi nayo Bukavu ntibe traité directement, igomba koherezwa Kinshasa ikajya muri Amere. Ubu ngubu rero ufite izina ryaba uri mu benshi babandi bibere ba Ulimu Beci, yo ntibishoboka, ubu nta passport ushobora kubona na gato kubera ufite izina ry'iki rwandophone, ubu ntibishoboka. Bakavuga ati rero certificat nationalité yo ntibishoboka. Abari mu kazi bariyo bose ubu ni ba dispo, baba abasivile baba abasirikari. Kavuga ati ibi bintu bizahagarara bigenze bite, ninde uzaza kubihagarika? Koko bwa Kasavubu byananiranye, Mobutu birakara, Kabila araza biba grave, Fils araza terrible, Tshisekedi none waje gushyiramo noneho na za Sakabaka n'ibigona byose n'ibiki. Alors bizakomeza bigende bite? Kavuga ati sesenguzi, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que habaye éclatement? Ok, kila batu selon linguistique bakagumya bakabiwabo ntibakiorganiza bagakreya de nouvelles bases bagenderaho nshya zivuye muri zitakataka. Voilà, ngibyo rero cyari gusubiza ikibazo wakoze cyane ngo wabajije iki kibazo, ngira ngo kirafasha abantu benshi kumva impamvu nyamukuru zishobora gutuma haba éclatement kandi bikaba byazana une solution durable. Alors, rezo navuga yindi, hari izindi nyinshi ariko wenda tutaza kurambirana. Hari ikibazo kindi cyatuma haba éclatement cyaba kibaye igisubizo mu gukemura ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro. Muri statistique dufite, uburasirazuba bwa Kongo niho hari imitwe yitwaje intwaro myinshi. Muri Tanganyika hari imitwe yitwaje intwaro 19. Maniema ni imitwe 20. 20 groupes armés. Tanganyika ni 19. Sud Kivu harimo imitwe 136. Ça c'est le Sud Kivu seulement. Nord Kivu ni imitwe 94. Muri Ituri ni imitwe 28. Iyi ni Est gusa. Noneho reba muri West, Kinshasa ni umutwe witwaje intwaro umwe ubamo ni Kuluna. Ho Katanga ni umutwe umwe wita Bakatakatanga. Muri Kasai ni umutwe umwe bita Kamwe na Sapo. Equateur ni groupe imwe bita Enyele. Muri Bandundu ni groupe imwe bita Mobondo, ariko nayigeze ubu hafi ku muryango wa Kinshasa, ariko iracyabarizwa ko iba muri Bandundu hariya muri Maindombe. Alors, muri Congo Centrale ni umutwe umwe bitwa Bundu dia Congo. No muri Uwele ni umwe abambororo. Donc urabona ko ni Est gusa, donc Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Tanganyika na Ituri niho iyi mitwe yose iri. C'est pas gratuit kuko iyi mitwe yose iri en contact na regime ya Kinshasa. Nk'abari aba Codeco bafite ahantu bacukura zahabu. Maraporo dufite ya monitoring hari amamini asaga nka 25 Codeco icukuramo amabuye y'agaciro, kandi iyasangiza abagenerale Kinshasa, abaministre, abadepite no muri présidence de la République. Donc ni amakuru yabaye documenté na organisation nyinshi za Amnesty International n'izindi. Urumva ibi byose rero akavuga ati abaturage Kinshasa itagirira impuhwe, yemera ko haba amagroupe armangana 19 Tanganyika nsubiyemo. Maniema ni 20. Bien, nzayabasomera umunsi umwe kuko liste zose ndazifite. Sud Kivu 136.
hariya za Mwenga za Shabunda n'iki groupe Uvira partout ni ma groupe armé Nord Kivu 94 nitete ngubu ntuza AFC imaze kuneutraliza une bonne partie ariko urumva c'était terrible izi ni nationaux gusa naho étranger ni 20 donc est ya Congo irimo imitwe 324 donc ni 304 groupes nationaux na 20 groupes étrangers harimo FDLR n'imitwe yayo nyine yango twize tuyisobanura za CNRD za RNC za FDLR Sokini n'imitwe nka 12 plus n'indi 8 y'ibindi bihugu za ADF Nalu Lera ainsi de suite donc étranger 20 ni ma groupe locaux 300 donc 324 ariko zose zikaba ziri à l'est ya Congo. Urumva rero ngibi impamvu twe tubona nk'abasesenguzi ku buryo rero amahoro ashobora kugerwaho ari uko habayeho ubuyobozi ngira ngo buharanira inyungu z'abaturage bumva hari compassion. Kumva umuntu witwa nka Gilles Ringeti yigeze avuga muri Amerika muri conference ati ngo nta ntambara iba muri Congo twebwe tuyireba ku birometero 2,000 kuri televiziyo donc ibiri kubera ituri ntibimureba kuko iwabazi ko ni calme ati cyane ikindi gihugu la c'est à l'étranger abo n'abayobozi kandi siyo gusa ari na president no nzaza kwicara igoma yagera hati no ati ibyo navuze yari kampanye kuko azi ko iwabo igihugu cyabo ni Kasai donc ntabwo yumva ko Nord Kivu ari rimwe ntabwo yumva ko ituri ari ubwo bumwe ntabwo hakuna ntabwo kandi nibuzigira bunabaho si longtemps que ça je persiste ici ntabwo bizashoboka ko ubwo bumwe buba hatari haba voilà et alors habayeho ngira ngo rero ubuyobozi uko nari mbivuze bwegereye abaturage bari kumva bari ba victime nabo inyungu z'abaturage zaboneka alors ndibuka nk'ubu ngubu meme iyo hagiyeho nka ministre wa défense nangwa chef d'état major ku ministre wa défense chef d'état major w'akarere runaka aharanira akarere k'iwabo donc niba ari Katange wagiyeho areba ibya Katanga niba ari ministre wa défense wari mu Kasayi nuko ibyo Kasayi ibindi by'Igoma pas question hajyaho n'aba ministre wa défense akarinda avaho atazi Goma atazi bamubwira ngo hari intambara iri nta mugenga ati biba nta mugenga waneza ba Rwanda ati hari ministre wa défense yagize avuga ngo nta mugenga ni mu Rwanda ibyo ngibyo nibabyihorere ngo iyo ntambara iri mu Rwanda ngo ntabwo iri muri Congo ministre de la défense chef d'état major akamubwira ngo Runyoni ngo hari intambara mengo ba Runyoni wana daweza munokoni ngo Runyoni ngo nururimiki ngo botika wana de ngweza bango na bango ngo nibo kuri bo ngo bari kurwana ngo ni ba Rwanda n'aba Rwanda ngo wane za Congo te ngo ntabwo ari Congo yo ni ministre chef d'état major ntabwo ari we wenyine yaba kugiye cya Kisempia abagiye cyaba Etumba aba chef d'état major bose babayo n'abamayele barwana intambara ya FDL bumvaga ko este ntabwo ari muri Congo ariko Congo ntabwo ari ibintu bibareba donc ntabwo ari abo gusa n'abakera ba Eluki bande tous ces généraux ba Mobutu bamwe ntibageraga n'Igoma même donc bari bazi ko Congo ni Lubumbashi ni Kisangani na Equateur fini et Kinshasa c'est tout ahandi hose c'est haiko Congo donc habaye rero leta zigenga aho kuyagushita kusubiza ikibazo cy'umukunzi wa Top Kivu yabajije bibutsa ko muri kumwe na Oxygen ndabakunda cyane
turashima message mutwoherereza, message mutwandikira, inama mutugira n'ibi bibazo mubaza, kuko iki ni ikibazo kimwe ngiri gusubiza gusa, abandi mwihangane nize ngo iki ngiki aba ari cyo mperaho, tuzakurikiraho n'ibindi bibazo tubisobanura, kuko byari ngombwa kugira ngo mwumve mu biganiro dutanga tuvuga gusa ariko dusubize n'ibyo mwatubajije. Ndabakunda cyane, ni Oxygene. Donc none mvuze ko habaye leta zigenga buri karere, rero abaturage bashobora kwirwanaho, kwirwanaho, ko navuze ko buri karere kagira ibibazo byabyo bwite, kagira n'inyungu zabyo bwite bidahuje n'iby'ahandi. Alors bakwirwanaho, ku buryo hari n'amakimbirane bashobora kuganira nabo bahuje akarere mu buryo butekanye. Ngubu twavuga nka crise iba hagati y'abashi n'abarega, hatagiyemo Kinshasa. Abashi n'abarega ni bandugu, bavuga bati okay, nta kibazo, province ya Sud Kivu, je donne l'exemple, mugafata Fizi, Mwenga na Shabunda ikaba province, ugafata Kabare, Walungu, Uvira, ugafatana no Kwijwi nayo ikaba province. Comme ça, iyo Mwenga, Shabunda na Ntuza na Fizi, ababembe bakabanayo n'abarega, noneho abanyamulenge nabo bakabana n'abavira n'abashi muri province. Birashoboka. Ukavuga ati Nord Kivu, ewana abandandi n'abarwandofone, intambara yacu tuyikemure dute? Dukate province Kanyabayonga frontière, gafata Ntuza, Ruchuru, Masisi, Nyiragongo n'igice cya Walikale cya Sud ikaba province ya Petit Nord. Aho ngaho abarwandofone, donc abahutu n'abatutsi n'abahunde n'abanyanga bashobora gusangira ubutegetsi byoroshye. Noneho Lubero na Beni n'igice cya Nord cya Ntuza cya Walikale, abandandi bakagenda nabo, kuko barimo amagroupe menshi, harimo abambuba, harimo abaperi, harimo ntabwo ari abandandi burya bose, nabo bafite amagroupe 18, amoko 18, kandi n'ikindandi cyabo kiratandukanye. Iyo ntabwo ariyo sije y'uyu munsi. Abwo nabo bagareba ukuntu basaranganya ubutegetsi bwabo hagati ya Lubero na Beni. Ikibazo cy'abarwandofone n'abanani cyaba gikemutse, ariko iyo Kinshasa byinjiyemo irabaopoza, hasige bakarwana, bamwe bagakreya Nyatura, abandi bagakreya abamayimayi, abandi nabo bakirwanaho, bigahora muri iyo cycle infernal idashira. Donc navuga ko rero izi mpamvu mvuze gira kuri 5 nangwa 6, ntabwo bivuze ko gucamo Kongo ibice ari igisubizo kidafite ingaruka. Ni igisubizo ariko ushobora kubona mu ingaruka. Ya mbere habaye gutakaza ubumwe bw'igihugu, abantu bose bavuga ko bavuze Sudani yacitsemo ibice, ariko byarasakuje amezi 2 amezi 3 bikayisha. Iyo ni ingaruka ya mbere. Ya kabiri hashobora kuba amakimbirane mashya, ariko ntazi exemple nk'ukuntu ayo makimbirane ashobora gukimuka. Bati okay, Nord Kivu ibaye eneta, okay, abandandi n'abarwandofone n'abanyanga twumvikane tubigenze dute? Babyumvikana fasina. Ariko iyo hagiyemo toujours Kinshasa, bona bivuze ayo makimbirane yakomera. Ariko ayo makimbirane mashya nubwo yaza afite ibisubizo by'aba lokale. Hakaba hajemo rero n'ikindi kibazo wenda n'ingaruka yo kwinjizamo ibihugu by'amahanga mu bibazo bya Kongo. Ugasanga Amerika itangiye no gushakisha TCV pare wande, Ubwongereza, Abafaransa, Abashinwa, tuvuye Kinshasa none tugehe, Abarusiya, Ababirigi, Portugais, Qatar ngiye nayo itangiye kuza. Ejo uzumva na Dubai yaje, nande na Bangladesh, ololo, Abadage. Ariko njyewe nk'umusesenguzi, umushakashatsi, numva ko ari sije yari ikwiriye kujya mu biganiro. Za négociations bavuga ni yagombye kujya sur la carte aussi, nangwa ikaba élargie mu cyo twakwita nka conférence internationale pour la paix en RDC. Ibi bihugu by'abampatsi bihugu bakaza bakaganira na Kongo, bakaganira n'ibihugu by'abaturanyi, u Rwanda, u Burundi, Uganda, by'aba Angola, bira bihugu byose ko ari 9. Alors hakaza ibihugu mvuze binini,
n'abakongomani hakaba konferanse babyumvikanaho kandi bikagenda mu mahoro neza neza neza, habamo isesengura ryimbitse kumva avantage zirimo accompagnement, hakavamo igisubizo kirambye ku kibazo kimaze imyaka myinshi, ku buryo bavuga ati Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Tanganyika, Chopo, Ituri, Haut-Uele na Bas-Uele ibaye nka eta bakwita nk'izina rya Aruwimi, eta Republique d'Aruwimi, akavuga ati langue nationale yanyu ibaye Igiswahili, kapitale yanyu ibaye kuri Goma. Bagafata nkaho Katanga, Holomami na Lualaba, akavuga ati mwebwe ibaye eta di Katanga nangwa Republique di Katanga, ururimi rwanyu nationale ibaye Ikiluba, kapitale yanyu ibaye hehe Lubumbashi. Voilà, akavuga ati Kasai, Kasai Centrale, Kasai Orientale, Sankuru, namwe fu hamwe mubaye eta y'iki di Kasai. Okay, ntuza yanyu kapitale yanyu ibaye ni Kananga, ururimi rwanyu nationale ubaye iki Chiluba, kuko mwese mugihuriyeho ko muri aya ma province yose. Voilà, akagira Chiluba, bashaka langue internationale, bagafata Ikidace, nangwa bagafata ikintuza, abo muri Est bagafata Icyongereza, dahere bakakomezanya na East Africa Community, urumva, ya Republique ya Ruwimi. Voilà, Katanga akavuga ati okay sawa, twebwe Katanga turi proche y'Ababirigi, voilà, tuzabana n'Ababirigi, nibo basogokuru hano avec l'union minière du Haut-Katanga. Voilà, Akasayi akavuga ati twebwe tuzibanira n'Abadage, ko Abadage bakunda Kasayi cyane, hanyuma Est ikavuga ati twe tuzibanira n'Abanyamerika. Voilà, comme ça dukomeze na East Africa, twafata n'Icyongereza comme langue internationale ngo tukavanga, asigaye Igiswahili kikaba langue nationale. Ibi byakumvikanwaho, Nord Ubangi, Sud Ubangi, Mongala, Chuapa na Equateur. Bakavuga ati okay, ahubwo ngo tuyite Equateur izabe nka Equateur yo muri Amerique Latine, tujye kuyita eta ya Tumba. Tumba ni kiyaga kinini kifashe hariya za ntuza, gifashe province ya Equateur na Chuapa na Mongala. Bakavuga ati ubwo duhuriye kuri iyi lake, reka ibe Republique ya Tumba, ururimi rwacu nationale rwibere Lingala. Okay, ko turuhuriyeho ko twese turi aba Nord Ubangi, Sud Ubangi, Mongala, Chuapa na Equateur, hanyuma twikomerezanyije n'Abafaransa, kuko dufanye umupaka na Brazzaville na Centrafrique na Gabon, ko busa twibere muri CAC. Ibyo bishaka kumvikanwaho. Noneho eta ya gatanu ikaba kwirukwa Ngoma, Indombe na Congo Central, bakavuga ati langue nationale ni Gikongo, comme dufitanye umupaka na Angola, bakaba bapareba baraba Portugais, tuzajya dukopera n'aba Portugais. Voilà, hanyuma twifatire n'Igiportugais nk'ururimi, kuko hari amatadi za ango zande abaturage baho benshi n'Abangole, bavuga n'Icyangole, bafite n'amakarte d'identité yo muri Angola. Ariko bafata carte d'identité ya Uganda, akome Uganda, yo Rwanda, Rwanda, ariko abantu bose benshi babandundu bahariya nani za Tembo bafite amakarte yo muri Angola n'Abangole. Alors kugira ngo haza ibintu bya 2 poids 2 mesures, ibi rero bishobora kuba soit géré muri confédération, tuzabisobanura ubutaha byimbitse, nangwa muri fédération. Nyuma y'imyaka 5 hakaba autodétermination, bikaba byatuma haba des états indépendants ziri tranquille, zifite amahoro n'umutekano, nta kibazo, ibibazo byose navuze hariya byarangiye. Nguko rero wabajije ikibazo cya Bwana Oxygene, niziye mpamvu zituma mwumva ko gucamo ibice ari bwo buryo bwonyine bwazana amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Ngira ngo natanze amadetayi yose ashoboka mu busesenguzi no mu bushakashatsi no kuba igihugu ko kimeze hari kirimo. Ngira ngo iki gisubizo kirafasha benshi, birashoboka, koze zirahari, haba ku rwego rwa politique, haba ku rwego rwa sécurité, haba ku rwego rwa coopération régionale, haba ku rwego rwa sociologie idahuye muri utu turere twose, kandi na proposition ishobora kuba yakumvikanaho n'inzira byacamo muri conférence internationale pour la paix en RDC, birashoboka. Merci, murakoze cyane, turabakunda. Yari Top Kivu, mwari kumwe na Oxygene wasubije ikibazo cy'umuntu izina rye nagize ibanga
n'abandi bose muzabaze ibibazo byanyu byerekeranye na geopolitique mu biganiro dutanga, bizadufasha gukomeza kubasobanurira mumenye akarere kacu ko kifashe, ejo hazaza haho byaba bimeze ite, inyungu irimo ni iyihe, n'ukuntu twarwanya cyane cyane amakimbirane mu karere k'ibiyaga bigari agahagarara, tugakomeza tukiterera imbere, tugakora amaburende, tugakora za satelite, tukubaka amagorofa maremare cyane asigaye akarere k'ibiyaga bigari kakaba paradizo. Murakoze cyane rero, naho ubutaha turi kumwe. Yambi turabakunda cyane. Yari umukozi wanyu Oxygene. Bye bye.